Um, Minan and Guru Baraitan, a life. You guys know I always talk about life. Uh, they took the very they reach a moderator, do a tele, Nungongi. Uh, First of all, Allah life and talk already. Win one, a dual gora kakon. When you only understand that, when this world is school, you won't have a problem. Shida ta problem ka tindi altin tuwagra ideke tindi altin kuwa through. You will be a learner. You will be a student. A student ka jin teacher as well. Diri let as niji je wuna ne jira misha sign ne ja kalan mu bi balla ne je. Shida let la wo te ka tu belle ke te ka tu logra ide. Ke te ka ta lari shiga da to ka je ko mi shiga da to ka je. Dana nga da ka to ka je. But men no kan ti shara ka kana to quick ko na ne quick ru dan to man ho and win mon mo bokon to na la dual gora boban learn kon bokon la dual gora a dual gora ka kon so whatever it to great ka do mi she ji ja ka ja be learn then kan min boko je wi mon kan ya ko at least did do you learn right come nan and to great ka do mi she wa guji take we mon right now. Winy mon di de ka nyen ka wan ka ka cha ka par ka jike rong ka anybody en ra menungo wi mon la ja ka mo ka la ko en ra mo wi mon la be kel ka mo ke ten cha ja so en ra mo wi mon be kel ka mo ke rong de no da wi mon tele dor mo da wi mon rek genen gwan le rek la wa to ten genen ko en winy mon ci gwan jeng ro da ban kwinten la de nyen ka tin ajen kula ta ko te ka nei to shira la wi nap to gore wo ba la min ken ke gore wo na ne biga na kula wa kam tin ci ko ka shak la ni ne ne dial aken ko shi ka bom shi kana wa kana kana wo bum ne ne so bita shong ne ka and that one make me happy so bai ju kula let ka do iyo mi shi wa guji je in another way uh min da nen ci shuk ka nei to wan bana ten gor kan ke awo ke busy ni we can night in con tinta kenyan kien while they should be focusing kenyan kien so bitini bi gina busy we gina ten con ten to walk around me kama you wona na you can create that life take do gin ku ja create and wo ba tade wo ba giego wo ba gwa is all you gin ko ya create but men no rek along awo chi ten con ban mo ke mindset me shikoro mo ke limitation shikoro dan mo ke ru ti chana ro dan yen ke ti shi ko yen na to shi ko yen ko oh my goodness sorry guys ta pari yen yo shi ko yen na to ne ka kon ye ro dan to ne shikoro mo ke limit rana lar ko as soon as you lar I can't do that that's it baroda bar ka you can't do it kangai pona everything is possible everything is possible mishi widu kweng tine women guri bilare taka do ya lengo and you focus a shigo ni ne ten ko ke ne wo ka ngang ma jaga nam che ya lare story wuda medan tena daman wuda la gwi daman na la wo jag daman ti dia bonyin daman ni siang ba focus go je ni nyen daman ngula nga ka ba bukan pal ko do ngula kam ne dama te me shinga kam na me mo pe ne nyen kam o ngan dere mo kana ma dere mo kana ma ne ne dama ke na me shu jag na me she dama na me shu jag ne shi ke jien and we work right calco I'm just gonna cut it short because sha ko la de story no more sha ko la ka live video ne so I'll try thank you uh I don't really speak Arabic sorry
So me share realize when it man just not said the man said talk of he start hating his brother. Like why he's getting everything and I'm not getting it. I don't like that. So she decided when I never could you because the okay, nana by a shawl room be a bun going in kundi al chakapar. And around take a car that can engine get a car gade. Car thin can be a nyin kukare car gadu. Nyin the more kare car gade. But it won't be a bun, but you believe me and she just when she just so me she go what I car. Right car me can she work a cook. She demand chawa. She mangore she shawl. She mangore she ban she pointed. She told no complain. Why? I'm gonna jug them out to talk to your mom. I'm not getting anything. Why? Why God? She could have that's your problem right there. You can call it like your brother, call it whatever he wants. But you're focusing on your brother. While you're done with the altayan everything tin gorian ka. Kadu jano nyen ka dial kapin ronka. CNN shawaya channel. You can now much jacob. Where you focus, whatever your brother has. Again, and chicken jacket. So take the no problem. So we only focus, whatever that other person have, while you know you can literally call, you can literally do whatever he's doing or she's doing. You can be whoever you want to be. Rama more point that the jagat money in lyric to tell her I miss you call the limit. There is no limit for anybody. We are all blessed. Tell her I miss you call the Lara Mabanamajak Ram Mission Bija. No, you put your own limit on yourself. And you let the crowd tell her I'm so therefore, la gore je wona na me jin ramagore pujo won te du be yik shen. La take a time la kaniko wo bi nyuru bo hadu jin karwadu bi tek du be review. You look back katen shilat tin shinok amane tin nogi tin shinok tin logi bika kana la learning bika kana la lesson kiji tin content nogi be a guru okay they go di and they rabdi kay taka. We want to come now to think a lot of noise. Everywhere you go is too loud because they don't want people to think. Talarama gurka but a quiet place a shar katigde. A begu you wanna what can I change in my life? What is good in my life that I need to add more? What going on with my life? Talarama shar kayanamo. In fact, we afraid. Dwalcon. Dwal kon karod ka wo ni am point ka wona ne bi nyur gwa bi jin kara dwal kon ka je ana ran dwal karode and that's a fact that I'm da lari no dwal kon karo ko diri nyur gwa bi jin kara jen ko ile buje shan kiranda wo nyur ba da kara ala la wo mo ngwa menene ala la wo kun nang da tin ala la wo bana mo lele there is a lot of things that I need to talk about. There is a lot of things to quick conquer community that ko ni entado arwa it's not even healthy for you. Yes, she do a one and then at a it's beautiful. It's a beautiful thing. But me she work with an ideal content successfully. Can the content she take the only success is not about having everything anyway. The truth success. I will me she take the shame. Raidu. When you want to raidu me she shame. You are successful. Ko when you want to raidu me she can't tongue ko be shame.
Win more na tarar. It's easy. But me gujine wo bishen ni win more na tarar. Can win more na tarar bishen. If you don't know that the reason why those millionaires tell yen ka guje to build dia le yen ka rodi na nakaje. Because kan ka win more na tarar dian kan finish. Chica share in the external world and they're not happy. Maguru je pujin one and then to do be yik shame. Work on yourself, your internal world. Again, go and guru will be called Latin Kemian. The external world, be cool of shame. Shame go be win one at a shame is so easy. Mishi win one at a do, share con shame. Later, Kadan, Mishi work with ye, she knew a way blessing, look or can wait. Kawang me, metare, like a year mid year. Like, you so blessed. Katin the alti chukot ka kwen wi mon to ga naka jen naka joy naka kwam tin tiene tin lat ka rodi naka amulen kanegi naka date got family everything all these little things nobody even pay attention to kan the reality tin ku gratitude la no read and we should could win mon shaga go ka she kwen read ala kwar win mon ko wotin the alti to win mon ba ka lit tala kel mi shida ja tala dor mi shida ja again by Nyogalan, you put your own limit on yourself. You can be whoever you want to be. You can be whoever you want to be. And you can have anything in this world. But take it to one to pin ka kon. Woda kon kan ti diala to da kon kalat. For example, ta kon ka liang ma din me la la shen ma da le le shen ma da le le charo da lot ka tell me chiro da lot ka as long you get something out of it tell the door me chiro da lot ka min yeg la door mi shida la minang yeran mon ma wo yeran wi mon a jena nana la door mi le din mi gere tek du ka je te li dore ide a shama media now na ito ngala bana boy kana tin kon te shiran ko kula lat tin shi kula joy wi mon but took dien ki min dan min chi lat ko wo bu kula get where you are right now chine ito ngana goro be kana chine ito ngana ngai en wona ne tele ramla keri jena walla baba gala wo shinyin ga diaro dielo nobody tele ane if kana aden te tare kaga ka kan karaoke ante la kere bran jang ne bran kere ka ba be men gora be jak now she can shop ka point and then chama ne roi ngongo kon right now tele ramli ka sha kon gyo krai bible la wo leng roi je no ka tele ramdi nen abawa wa ma goro bo ling ne dor mu da tik de ger tele so chana goro ba tam do nang yene ideal te gui right da mangoro wona ne ba shom kon wona ne everything is possible and magoro right takado there you jack you put your own limit on yourself tell me shida marjak come and nungi riak edunko we focus on other people what other people have. Well, what do they have? What do they get today? Kiri gurun wan kono gwi ni wana ne. What do they do today? Are they okay today? I wish you kind of lelo. Take the way dear wale. I wish you kind of nyogo kugo. I wish you kind of nyogo nongo. While you forgetting about your life. Palitive do palijerwe.
Ria den chala re Bible la. Awana ne awa tela ramada cha kon joge tela ramada tela duop made marwa ka je anan right a Jesus no jala re da mo so mi Jesus jala re ne gan jin gan na mu la ri je le ri je ro la le ri je la le ri je ro right so cha kon yo yo roi ni ko la da ka sha na mu la da ka sha na that mean awa mi se mi kini kon clean re do dan tala gwa ma der wata tala do ma der wata so now ya na ideal tin which uh mi jira ma gor go bitik do be yik shay gor je bitik do shay try this one me one ne bu widu moy katin dial kan la ne ideal tin konke ki tin dial de ta ne tin konke I mean wish them best bless them but focus kanyin mana focus ka your blessing mana focus ka tin dial tin gori bilare ta ka do mani anyuru gwa bi jin kar wadu abiro keje me tar ta ne awale le na pag like this ko wo me na ba every year again the same person tan la kel you should order get kaji then you have a problem take a problem ko rama gore pu you wona ne but take the exchange la take a kel at least kel you did get ka jen 1 year day year dong da la bande mi do bien ngako ma gere day ron dong la ban di mi dong da la ngako ma gere real mo shanen especially ka kon africa ke no real chanen ka kono wona ne we just focus kana ideal ten ko ken kana wona ne and ndiri tig duger ka je la kono but ka pal every single day jin mi ki pala wale ka shi kairar ka shi pur wa jakka de wuje kan palo lo mi shi pala wale ka shi jien ashi aju ka daran ba mo wona ne ka ka lan mi agwa me la wote ka pin mi de yai ke ne gwa me magoro ya de bana tende je pai ka $13 kia ke $10 diu je kan palu lo cái này tôi ngon đó ra rồi thì đi với chọn là ngon quá vậy nó phải lì bữa cô đây chỉ tiếc bây giờ rồi mình chỉ tiếc cái gì này no ala ko cho ko run tin gor kon kan ya mi shi chọn lần cô đồ gor rồi door thế cái vậy nó thì không thể lại giờ như cái gì cả cái mình gor je nan cha lo je cha cái thế này thì ngon thì lôi cái tin chỉ cần cái thế thì không cái bad bye cái này thì ngoan thì chúng nào thì cái cô tức lại ra không cái gì thế như này bye bye mình chả come airport chana ka example ni te cha come here mi shi ko pye je wo ko nyal mo ja kalat mi de ro da lo ka je de ro da rom ga je mi shi kai ra shi wo kampur wo puri bi dor bi ko le jek mi shi kai ra shi wurum garan te je ko ber ka te ka na de te ka pe mi agwa mi ala yi ka na de re wo yi cha pa lo ja ro de am pe mo point de wi wo to ka yi ka $10 itar bi wo yi ka $20 mo da kan pa lo itar ka je bi wo yi ka $30 im tara do dien dom shibele wo ye ni pin ba jang ni ga ja become the point the office en door la ja toke pin bo ko won nyal kon gor kon le tin kon wa tung nyal tin la ne na na la wo kere je na da wo ba ka office ta la man let ka office ni ron ta ne tin ta la ne ta let ka office ne ta let ka office na da in fact then that office ba na na ko nyuri jingwa ke amwana la na nan kula jalta pa la kon chi wo cha ka lo ani am point de ko da na la confused ta me wona ngu gor kana la kana ti je every day kama ka tin gor kan ka every day but she kan kanen bagala wonya wanang bagala wa kam ne de ko ken go lo kan
Come on, the theater every day. Come near me, come near. Ana kan den kon en gore wo de mat kon tegdu e jilla ja shame tal rama dong bi baban ka je be je teni ne no a jilla decision e mego I don't want to be this person anymore. And when you remove that limit in she lap karo do she lar ne I can do anything. That's it, she door le already. When she lar won ne I can do anything, tal la door me dwal ga je ko wori udan dial ta dwal tan tu la dwal kon ka noon ene mi kan nen dwal kon ka je mi kan ko la dara ma dong dwal kon ka je shira na guru I will be the one to do that. Kenya ba ngo kula gora na ita ko ke tal rama gore ba ge rama pai do en ran goro no wo ba gora rama da dia an fitek do da mar shen ge je mu guru no wona ne ba do pai gondo rama da dia ne bu kul lo wa ko fitek do da mar shen go awo mi kini mer won biye won akan to ko do la wo ke ka kan da ku ji la re ke confident ko na ma mi shi la ti bi do al ga je ma mi do dien mi dini jen mi wo banarun biye wo nyogo man la di mi shi wo nyogo la shi bi do al ga bi do al fu jien ke shi bi le taka fear I want to much do pai ka ne di alton kokien. I know it's difficult ka kon ko wo kon tele kon role model to da kon ko kula gor da rana kula lare yeah I want to be like that person. Mashira majalele then I can do it. Tele ka. But ka kon dial bi do pai to na enra me she decide well, I don't want to shrink myself. I don't want to live like this anymore. Mala di de ring nial la ring nial tele mi dong la no da kon la no da no ko ge shage wo she ba panta. Kamani jin there young not ba where I'm kwanga we mon che jiba mar pantare ka tindi alton gori di one wo bitek do aguji okay okay what kind of life I want to live tigan gura ba shem min gura ba shem tigan gura tigam bika kan bika garpin and tigan gura and then you go for it because tell a limit with a point tell a ramshi may live can not either tell ramcha malara naga me she live in naga wo shalat tell it. So gorna je wona na mi gori je puje wo jira mi bete bu shame. Try to listen to people. Ling na tin content and also take a me the dien ba mala gwe je ko kon destroy along. Nay to one they don't feel comfortable around rami ngay kana tin yam dien. Rami ngay kana te level melanya ke. She can feel comfortable around that. La gor kana na itu kula to Indian we can kula feel comfortable around them. If you feel comfortable around people who are beneath you, ke tita pindu, you will never go anywhere. Go work and eating content be feel comfortable be hang out be feel comfortable around them. Can I it am doing more than you do. Tita can more than you have. And be grateful. Be grateful boka ke. Ka wish them all the best. But gore will be a ngaji one and it how did they get there? Because they're life. Don't say that. Don't say that, please. Anyway, you need to do I cannot pick up your phone right now. Just take over, Tom.
True, true. True, brother. Ala na mo jeri ga nan en cheja ka kono long ko riu ne to wan gor ko no ne binata kan let office ni gor ko no bran ta kan lan ma ba cho la sir Mr. ke Mr. ja ka let en kon ten gor ka ta but kan ai dial de to ko le shop gwan de to bille de to ko le kai to ne an wishi kana kon la ajena nana ndara na me dan take a story me ko la dol me ton me tin and he took it and I know take the sharo get completely cha that story would have me le la wo jen uh kan ya me to ga je la woni jen ka la te dor kwar la le bana kal la da dor kwar la le bana kal ana me she shop ko wona ne la kala le ba shi kore gwi che gwi la wo garme me de trust you know garme shungre riani ka angwa ma shi shop ko wona ne shi kore jogo wona ne bi shi bi duwala bi jaba na clean so wa okay ba so wotin la duwal kwar la ya wa clean angwa ma wa la din yin kwar we ka mi ko len ka kwar you see this ba la dia ba yo cha to wi jangwa we mi ko len ka kwar angwa ma shi kore jogo na ne atama ko wona na jila dole la ye je go me shi kwar mu gwi na da ya long ke je te bu ko ko ma kul ka bi ka pa cha wotin la wala ka pa ba man kul kwar ba dole ye ba dole re ala ka go be kul kwar ba ka pa be kwa ka dial ba ka la gwa dial shi kwar bu je wona na ngara ma chama na kwa ke en point en kwar kwa ka ten kon ta la ba nya pin tala mi la lo ajien ten che bu je wo gara mo dere na ana mana me sha gara mo she jogo na nen tama mi she lu yok wan che lu yok tama dam na ka te da point da kana ta na ka bi ka taw je jin bi ka lat gwa nan en ka taw ten so wa okay ana ngai kwa na ka le bolo to wetin je na lawo a le kal she shop ko wo ba kal ye she shop ko wo ba dual kwar be clean she shop ko wo ba kul ka pap she shop ko wo ba dam na ka taw right chi ka bi kan step ne ten kwanya hen garamo cheje um liang na ka so ngwa ma me she shop ko la ka taw kan kwa dam na kwa ala taw dam na kwa shi kwar wit she ngado wona na garamo tan mi shi mu jiyare dam na ka la taw dam na ka ka shi na do kan mi shi mu jiyare shi kwar gwe wo garamo ngoda mun na ga me shi kwar jogo jina ala mete ko gwa mu wakin gwa dole an goro bi ajele kelka bukono wake ngwa ma she no she kana wakel kana kwar gwa dole she gien ka le kam la kana wakel kana kwar gwa dole we milene we ko milene ma ten content da leadership da kala la de dikaka we milene ka beda ngwa ma ba jo na malala na ba ten be wala ba jo na matene na ba ten be wala mana me shi kwar sho ko be jin bi jin advisor me ye sho ko bala advisor kwara ani shi yana ngai cha level mu dire gwam so gwam me shop ko ba advisor kwar ke shamala advisor mo da bo is okay with that and so me shi shankana kwar shi shankana kwar shi kwar la ro gar me ba kwana aro da man dini je in biya jar ke ka ba ba ti dial ba ka wa ba je ne shi ma ke ka baro step meten kwanya ndol wudum ke ka baro and just think about it ka rundi shananga tone en go ba ko le shop kan le bolo mo so ngo mo me shi kwar me shi shobo wona ne te ko me bitu o haje she wudo me jo rai gan ka ma ne shi mare kala ra manga ba ke ji ka kala ra me shi chonkel ka ne ka beginning ma ne me shi entame chere ga ji therefore an cha ka ko balu dum do en kwara ba kam ne so ngo ma cha wudo mo cha ka ka ba kwara to ga ji ni to ga ji la o lep ka chaban ko ye jana shin chawa ko pa ba na kun chawa ko ta wana dam ne chawa ko ba biya jala jen kel ka je cha advisor cha shup ko ba kwa anything in this life cha kiri jin biya jak la te ka step ne la kono kwani te ko gwa ma la ja to ko tin ko la wa wana
an ka kanten kono goro wo baladie awale it has been a long time kala time shamar jam shamar ban kala video ke je I'm not trying to take your time take it mana gor yen ke da yen ko walat and I'm over here goro ba me time da ba nang men da dien mangoro wo ba ye ka as a community ka kon no dia they do na I'm grateful. I am so grateful. Katindi alte nana tin talking, especially ka we rarity connect dial tarar. God con dial. Chirudi and to man she graduate ka high school. That is a blessing right there. That is a blessing right there. But nante mugo raba banyi yanore. Yes, she will graduate. Kala can graduate every year. But she can dial one lunjok. She can dial one bokala she can call it. And the more Shannon community dan chikoro dan PH what going on. And we should got con chicken colleague wa tugo malakan wa lunjo can call it nothing. As we all know, tell ne dial chica can wrong tat kin katin con to that and God can support kate. And that community jela boyam. Again kwala shole community. You take a two word yep la community now step up. But then and they that Roi ni ti ka ne de sha ko roi ka tin me dan ka kan kwar community ne. Ma shi ko ro ti ke jamo wo ngula gad ko le wa pal ka jamo. I want to know why. Ko wo mai kon di ale. Wo nguma le kana wa pal ko le. Mala kana tu go biga to ka high school me bay ni jen. Me ta ka rundi yal te ka tin. Ka bika pe me ko mo wa ka ko le. Bi kana wa pal. Bitandi en wo gwara biga to bitandi en wa pal. Te ka sha le ni te le kan ka wa pe. Te ka tun wan la wa kwir ka ke. To their community ka luong ko baga solve. Their community down there ka luong ko baga solve ta. Now lo kon yo dol kon yo ke timwan. Te ka timwan ta let kon ke ta kon ka community ni gathering ta la lel ka ta la dol ka yo to one thing. Na ma kama ni ye la ala idea. Take it or leave it. Me dere go a wona ne kam pa ni la kon ka la da bana yo to one bana ka dol kel kon dia. Me dere go a wona ne re runu na me de pa di kel de lat ka kwi gandi altin waka college abara gado te de go door mo bo ko ni bong ni e dung bong ni ma bo la wa lun ka jogo ki e ko mai ko na go a wona ne rol mar ka ma tala raba pay dol goro a jin pay o mana wana ken kana mana ken tin shi graduate ka college we know it very well wona ne kan yo tin shi wana ken kana mana ken waka college ka kan wana ken bi nyoba ka kan gar ken bi ga pay to ma kan wana ken ga pay ko wodin litmen ma kan la da be wala we gan ko and I wonder why machine are right to quit so that mean kan god kon mish ko waka calling me yes because loan ba ka kam loan na la ngon ka she free no re she free e loan mi la rana bana pay back la gada bana nyoko ma pay ja back that why ku yelin lin la ne no mi ngi je wo ba gadu waka calling la guri je bi yo say tin bi gadu waka calling ka kai aru we do ro gor bi kam but yet ka call reason na God kona wafal college go take a tishkan kalban ko bikan ka afford to gorke take a yo to la wa gorke a shen yo tin kon ko waka college ka shen kala ko wala ka dong de look alone de pay ke lo but then what ka college jam wan dan en men chamatin pay ke je ka yo bong ni en semester pay ke je ka yo so kan ta to mi shagal lon ka me pay ka kan je shoje na ta shi ma na tin ba ngulen shaba complain ko mi shinen bi la di mi tele mi ne ka shi more angu bilaro bi ngwana wo ba dol gora ba pal ba wala
ngai kono bo wona ne kan man tum wan tama learn ran karwa dong jarab mashi dot kaga do and point and mother again shi dot kaga do min longa karwa da ko balat kake a kwanen be kana cham cha kol li den che bi long ka kon ai dial la dir bo kan ram shi yo kol li ja gada mi shi ka se ka kon a wo be gada wa ka kol li kake so no more gore je wo da yana la ka consideration a wona ne de ne char me de na mrodian moj ka dwor me de lat every year me go graduate and instead of wo ko na moj ne ka ka pa de bang bi ka bina da pin ka ke ki babu moj ne ka ka pa de ka college ala after college chi jan pa de man gorkan pa de gorkan before college makan kana wa ka college gwa ya long wona ne de pa de mi di de lat ka kwidien mi de yo thiech ka en family mi sha ka non kan yo to de ka kan yam na mi kon na ma rodan de ka di ki an yam na do ti ka yo college ga du ti ka yo college ga du ti ka yo college nya du ti bo gor bong ne de ka kwen ka account ne ken ki mi sha ka na do be kan ka wa lat ka we en gor ka de ran ka to ka account de as raman dab ga irun mo ga da mo mu we wo struggle de ka kamna na ma kamna ye la shara bia ko shara bia ko shara ide ko go ye yotin kon dol kon ga community ni tele mi shana lat ka ke tin ko to kon community ni pare ni to wan tele kon kala tela dol ka ne more than 30,000 ne but tele mi let kon ga ke tele ga de shana lo ka ke mi de dol gora de pay off ka ke tele ra our children are struggling shuke ko bienen ba to dol gora let's say she kullu nga mu push je en college ka yoten she den ala wo thok de tin babala na ra ka company ba kula let ko pay yo college again ko tell dum dum de chanan free tell ram wa ka college free ni am pan kon diet kien tin che wa dwel gore right now kan yo college tin kan kon ka pay kon diet kien bi ken ka o pay ken gar kon me te ga ram ya kan ne tung nin te o ba yo college de to ko me pay ke bigat ku ka ba ka nyo la ko yo gan ko bigat ku ka pay so that mean kan gad ku makan ka yo ko le ni kien pay bigat kien ka nyo ma pay kan let's talk about that as a community when na mada ko na long kan dan tin ko mu gur ko na puju wona ne e ban ta ga ti shi de ke ti shi gwar then we need to do something about that chawa ga le ja rom boy ke le wa ga de dum we shi ram ke it take a village to raise a child riya mama lar ka je wona ne en ran dara do lat ko kwi ga mi don ko bu ga don ba se and instead wona ne bana do le yo ba community ne malel ba yo ka dol gwa ke ba community malel ba yo ka dol gwa ke yo the end of the day don't be go good karam ke don tele do ma ba wala ta ke mi ba nen mi shi ro da ge wanna je wo bana invest ka gad ko wanna je bana invest ka gad ko a student loan right now she ka gad one within ya ko any student loan that to love your koru to the point you mention to work go me you can get it ko ti dial je ka credit ne ka america ke man wi dial tin ko ke ne shi africa tin me can student loan do can you pay you have a problem ba la koru yam ti ko me go ni je ba yo ken ne me kon le ne until she payment ko le to again bi men go bi ko le jam te ka ne di shama dual shiran da ko right now just ka student loan ka ne de go do kala mi ran yar wi mo na da but again student loan gorne je wona ne bana do lat ka kwide lan ne ko wo bana do lat ka kwide
ko ana mi shi ajiare we dun ka shi ban wi da den men non kon ka kan ga da ro le titi wo bi ko bangwar ba ta ga mi bi kana ballat karo de ke ba ta ga mi bi kana nyogo loire community ka dan ba wala ka community rama la community la de ka rama sha Allah ka dora community mitala mi sha Allah ka ji community shi community da la de ka so kan ga kon ka america ne mu we wa kana tala dor millet community ja ka kai bi ga bararo de ka community shi ga bi shwan ka el ka kon ma gor ko ne puji wona ne ka ne ti bi ga lo jo bi we wore ala ka gor ne je wona ne bana invest ka ke ma do ko na don ka lana mo ko kwid le goro ken bana la da ram to le dol goro bas ko she share ke bugo ti ka ga ti gor ko je puji wona ne da ran yi gora ba sho go gor but la dong financial la ka wa pen la ken wa lunja chabu mara irwai ne ka but she jana nanen ba ko dum do ta ko de la na wan ka wan ne je wona ne bana shar ga kwid she na me cha kam yen kwar community ka kwar community ni wini diala chimo america karo ade australia canada amani we diala kom ka europe ngai kon student loan no it's not fun she easy mite ka mite na long ka lana ka kwide adena do long ka lana ka kwide why can't we do it ngugo anu wona ne da kon do le yo te ka le dor mo ba wala ka den yo te ka mite kon mi nyogo jab back wana ye wo mi te ka community the form kon ka ke te ka father ne community let kon ka lana ka to do something ka gar kon shwana ka le ko wona ne e ba ka nan ka afrika ba na mo le ka afrika wal ti ti ka lengi anga bi ka wala da ka afrika an ran mi le duore ita ka la le di ko wona ne ba la lo jaga gar ko te le ram le win mo na men de mi le ran le na to de ka bi yu mi bi yu liu bi lo mun te le ram de ro da tar ga la atin lat ka wi mo na wona ne bi la ro ti ga me ma ta ni shi na goro bi gar ka lo ta ba gad ka woire te kana me ko tiga me tiga nungkin so ma bile ma tiga bikana lo chang about different ka tiga chacha kami chuwa buji ente I feel like kon gor chang kon la wona ne career gondo no kon ne kan ne bikana lo ja ka tai ko ki kon gor wona ne bana society dana bana shen kami kon very well we don't like the life and chang kon tiga chang kon ga je shi kon no that's not what we want to do. That's not how we want to live. Che jan te gangur kon ne da kon from the. So one je wona ne ba ta door mo bana woitin uh tie bana latin. Anyway, me ya gwai ka loy do. Keep your opinion to yourself. Ladan my own opinion. I'm not forcing anyone. But ladan je wona ne instead of one ne bana lana mi tara kon mi tele mi ja konatin lana door mi bilun ka kon mi bana invest ka gad kon kwana invest more ka gad kon then wo bana wo invest ka tip tele mi kon ka jatte tele ram na duora da dien wa ye je kana duola kon ye cha da sholo pur ram la kon ye je ni duolu duora am da dien bi ko la wa ye la ngai ke kuru ni siendu ba ko la wana ndur ne ko ken ye jin kur mi jin bo kur dur ne na ko ken be shi kur duolu cha je gwe ke la kur think about that rai do aran te ga tu man to wa je to tango ni la ran da gor di ro du pon di la ni nyin ku ti le di te du bu je la jin ba di yo mi shi wo gwe te la gwa do mo witin ti ni rai community ga na ma katin di alto wa je ne ke ka bi ka loy du yar mi jira ma ta ga ye ma gore wo da do ro da shi rai do aran ko tal ram no ga wona ne da mi je ga da tare da re ana ran goro da mo ga da na re do are ana ko ne ala podie krai da to no kan ko no goro ba la rie think about that char ne ga kwido wo ngu bana la da a pot ta ga di altin chi graduate rai runa na ma kala a pray day and night de wona ne tala gan mu bo bara re dia dukot ka yiglok duka wa wani ya mai cha gan ma kwiri pon man ka je karwa de ko mi shi kon wa ko kon en ta ga do man kan kwiri man kan da kan kamane ke rom ka tona kamane ke na je ka ja ba ga kamane ke jel ka ko bi ni to tele ram ga to wan tele gona ke na tare ta ka de ka Allah na Allah community ka
a community de la do wona ne ideal tin kon ta la gwa mi je kan support and chama ne community America ane mata continent te ne go gwa mi are alaka mi la kwana ku nga tin ba ji jogo if you are in need come on get some kan kono create ka community dan ke ka ne tia liu ni te mare do litu liu ra ne ka dun ka mi sham cha create a community ni dial mane spa ne community shi kana create na ma la kana ta go kwan mi la kwan dia la ka wa kwa ka ne te kono ngai ke je wo ta taran ga do biran wo ba dum na mi tot be wo kok be nun ka jen gwa mo ba ka kuntin iyo mi cha tuwa go na ne te ka ne di shuj ba ja ka ne dial ba wa mi chama me na ka pa me na bia ban te ga mi shuji come grab you something but nang mi de ga ku je wo cham bi na wo bina ro den wo nam ti cham kan akan let community ka ta fan iyo bo mi dual goro shop ke ka got la real ka ta ba ga di al shol ba wa to bong na ta kan sin to come kana free nei den content they cannot afford to buy them ba ka shol wo bi aka bi aro dun ban mo ke bong ne wait de content ne ba kana shi kon yin ka yik mangwa mi shi shubre win mi da bien mangwa la ja ka ni bien la re ta ka du min je bi pa kiti ka te ko kon dia kategor kon ga kon dia kan dia woda kon ga kun reta ka dan char na ga kwide ko right now wona kon ka min dir ko ne ti shiga da ban ta mi shiga ko shi widi en par ga ji shi mi shiga ka mi shi widu par ka wi ka ga ko shi widi en par ga ji chilen ngore do gwa ya beni gwa mi ya beni because regret kan te reality and you don't want to do that min dir lum kan den right now lani ko ta la kan mi go regret yanka iyo kuna wa miri bala too late ka janon te ga tun want to do lot right now investment do ka gad ku tell ram la wo en ran we mon mine ne check here wood mi la joje go ka community ka they neglect their own children cha de marlia cha de marlia investment do ka your children as a community gorni je wo bana invest ka our children ko kan generation ndong do kula mu wana wajien bika we dan bika na la ram shong bika mena na de lat bika na la lat ko ngai kene shi community shong kel ka ke ani jen shi mara biya ta ma bye